Obutumo obu heiroyo kuriga uwo mureberezi wa West Ankole Diocese Bishop Johnson Twinomujuni arikurabira mu Dafna Singwire oberoyo mujenyi mukuru ayanangirize myeto ubutagomera abazeire nangwa no kwetwaza ryo mbantu abandi na mnonga abana babeshiki bono manye kuchori yo rokoro musire wawe iwo wawara karachi iwo tateka ngoriyo no chikora chakoma iwo chumukore konkoma nyangu ndimbwe arafise kwirarashe eminyeto tari yemwe nemwe tuyirombohereza umurebezo bwa West Ankole Diocese ikatahe hururu eyokorekera kubasikato na kurebekangu bakwatanisiza hamwe eminyeto kurebekangu yakumwe mu kanisa eminyeto yituntwejeje sangwe kunde dini ahagwo kuba ubukristayo okuba mu kristayo nikirungi wabo mu kristayo kandi washyikiriza ebigendererwa byo bukristayo haza waza kuba mu kristayo mu rungi ko munyeto kandi na waza kugera nyensi ya nungi notekwa kuba yikiriza Yesu Kristo nko muzini witu hine bitandikire ahansi ebyo kwimuseminyeto okwishe mu kanisa trainingire obundi abakwetina kuzo mu kanisa buryo mo ine kicyonco kukikozesa uri kumanya kweshongora uri kumanya kutagurira ekinde minyeto yitu tugishomise ngo kukunda mukama niyo ntandikiro y'obwenje daminis waba no kunda Ruhanga okakora n'indisho mirimo oburungi bwawe nebuguma niburebwa omisho ga Ruhanga na no misho gabantu Reverend Sylvanus Muheire urusaba dikoni wobusaba dikono bwandetse nasima Ruhanga bukugira ngo eminyeto yongere kongera amani yo mukwereze ngiri ya Ruhanga utiriho no korre kanisa mwedu kunamurebere nagira nti ebyo muhereza kaba ryaha kanisa yandeke muherize umukoregi mu university akore Western University uzakushoma diploma y'isiyore simera abo bantu bawe ababurire kigambo cyawe bakikiza Yesu Kristo komishoni wamagaraga umuringo nugo kumaye Dafna Singwire ayongere yashobora Bishop Johnson Twinomujuni yabashabire ukorekera kubasikato na kurebekangu batahe biterane by'eminyeto ukurebekangu ukwikereza kwa iyongero minyeto bamwe nabahereza hati abandi nabagurusi benjiri kandi abarikire umuterane byo when simo mureberezi the right Reverend Johnson Twinomujuni kandi twiro mwishaho kugira ngo ebiterane bigumizemu namwe tumusimbira cumwe kandi no kugira ngo twakitireho kwatanise nitwe na mnongo ko kubanza twebunana hakashizberanya kandi mushagwa Ruhanga ushoborozo bwo natate itwe no mwana no mwisero kwera mushogo kubarinde amagenda no magaruka tume kubetorire kandi mushagwa Ruhanga kutabargaho hati nebero byona gasha kwa Sharif Murungi aba Sky TV agenshonga